Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Nur Aziza Channel. Hai bunda, hai saudara onlineku, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar, amin ya robbal alamin. Di video kali ini bunda akan membagikan keseruan bunda rewang di rumah tetangga di depan rumah, dan juga acara ngunduh mantunya. Ikuti terus keseruan bunda rewang ya, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya ya, untuk mendukung channel bunda semakin berkembang dan bunda semakin semangat bikin kontennya. Terima kasih. Sekecaan mama. Tewel tepak tewel iki. Iya mbak, ada gini. Mbak, anu nih, juga yang gini-gini kok keluar. Ya isi kapal kalau ngomong konten sama ada ini. Ini apa aku yuk? Dan Tanganku rasa tanganmu gede ya. Iya kok kan gede kok, Fitri. Tadi lah nabi. oh Mbak Yuli, Mbak Yuyun kaget tau. Ini wis mlaku. Bapak Ibu selamat putra putri. Kami memiliki tingkat itu yang ada kakung tingkat itu berdiri banyak kan bantuan berdiri. Semapak kita mengajar sampai kaki jengkel semakin. Panastah bainakum min al-haqqi wa tawbah
أجمعين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma shalli ala Muhammad di atasnya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina فارتفعت من قلوب مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت الشمس أنت بدر أنت Ya Rasul. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan juga share bila menyukai video ini ya. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya untuk notifikasi video Bunda selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.